hakujali utukufu na heshima ya mbingu, alikuja duniani sebe ili sisi tuokoke. Hakujali utukufu na heshima ya mbingu duniani ili sisi tuokoke. Hakujali utukufu na heshima ya mbingu, alikuja duniani ili sisi. Hakujali na heshima ya mbingu ili sisi. Hakujali utukufu na heshima ya mbingu ili sisi. Hakujali na heshima, alikuja ili sisi. Hakujali na heshima ya mbingu, alikuja duniani ili sisi. Hakujali utukufu na heshima ya mbingu, alikuja duniani ili sisi. Kwa neema kubwa kweli tumekombolewa sisi wanadamu. Haleluya, kwa neema we wanadamu, yoyo. Haleluya, kwa neema kweli tumekombolewa sisi wanadamu we bisikasi lakati. Kwa neema tumekombolewa sisi we Adamu kwilo. Kwa neema sisi we ala kwilo mwalimu. Kwa neema kombolewa sisi Adamu kwa neema sisi misalatanala. Kwa neema we jajaja abakifite amaboko abiri bayazambu. Kwa neema kubwa, kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu wai. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Narivuze ngo bafite amaboko abiri bayazambu. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu we. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Kwa neema tunaishi, kwa neema yaja. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Kukubundu turiyo kukubundu imana. Kukubundu turiyo kukubundu imana. Kwa neema tunaishi baba. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Kwa neema tunaishi we. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Kwa neema tunaishi, kwa neema baba we. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Kwa neema hii tunaishi, kwa neema baba. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Kwa neema hii tunaishi, kwa neema. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Kwa neema we tunaishi yo. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Ubuntu turiho
kubuntu weyaya kubuntu tulio kubuntu kimana simama uende umeponywa na baba simama uende umeponywa na Bwana haleluya simama uende umeponywa na baba simama uende umeponywa na Bwana ewe mgonjwa simama uende umeponywa na Yesu simama uende umeponywa na Bwana ewe mgonjwa simama uende umeponywa na Yesu simama uende umeponywa na Bwana ewe mgonjwa simama uende umeponywa na Yesu simama uende umeponywa na simama Bwana simama simama yaya umeponywa na Yesu simama uende umeponywa na Bwana yaya simama yaya umeponywa na Yesu simama uende umeponywa na Bwana yaya uende umeponywa na Yesu simama uende umeponywa na haleluya simama yaya umeponywa na Yesu simama uende umeponywa na Bwana haleluya uende umeponywa na Yesu simama uende umeponywa na Bwana haleluya simama yaya umeponywa na Yesu simama uende umeponywa na haleluya Bwana simama uende umeponywa na Yesu simama uende umeponywa na haleluya Bwana simama uende umeponywa na Yesu simama uende umeponywa na haleluya Bwana simama uende umeponywa na Yesu simama uende umeponywa na haleluya Bwana simama uende umeponywa na Yesu simama uende umeponywa aiwe na Bwana simama yoyoyo umeponywa na Yesu simama uende umeponywa haleluya na Bwana haleluya simama uende umeponywa na Yesu simama uende Amina. umeponywa na Amina. Bwana Ya, umeponywa na Bwana yaya simama uende umeponywa na Bwana Wilo Yako Yako
wacu waraturinze uturinda umushinya wa satani uturindira muri iyi si sha mana we uratitwagwa nubwo twahuye n'ibigaragazo nimusamure ibiganza nimuvuga ngo ha nubwo twahuye n'ibigeragezo wagaragaje ukunesha kwawe utaturinda nitwagwa dushima Imana itugejeje aya masaha abazi ko ari Imana itugejeje hano nibayikomera amashyi mwami tukweretse abakozi bawe tukweretse n'abasubiye inyuma nimusamure ibiganza muhetse nimuvuge ngo haleluya haleluya maila lesanganga hindukira n'umuntu mwicaye umubwire ibigeragezo si karande si n'umurage si umugabane ushaka bikomoka ayo wari se wayahuzwa hari igihe ukigaragaza abantu bakakuvuga ariko yeme ya nimusamure zama haleluya zama hey iyo ndirimbo nari nyiririmbye kuri topike yawe bigeragezo si karande kandi si n'umurage hari igihe uba mu kigaragaza bakakuvuga bongorera ngo nibuca ariko bugaca bukongera bugaca ejo bugaca nimusamure ibiganza haleluya sema ya ninde wakubeshe ko ari karande kimwe cyo kuri yo ngo Imana ngo imukorere umushinga wo kumushumbusha iyo twahisemo neza mu kigega cy'Imana hariho reserve yo gushumbusha hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo bakakuvuga bongorera ngo nibuca ariko bugaca bukongera bugaca ejo bugaca burya Imana ikizuruga ayo warize wayahuzwa banza witonde bishop na madame pastor n'abana banyu na staff yose mukora muri Foursquare hakika ya Mungu nimugera muri nise kuye amaboko yawe Yesu sangalisa la sanga nisunzu mukiza ukomeye umuntu ufite amaboko akagira n'ijwi akagira n'akanwa nazamu ukongeza ariko mugeza haleluya sema ya Hanga
itorero rya Fosque mutaje se twabwiriza ukuntu muri beza hindukira na mugenzi wawe mubwire ngo uri mwiza uri mwiza uri mwiza uri mwiza uri mwiza rekana wivuge uri mwiza Yesu uri mwiza uri mwiza nimuramukanye mwenyine ubwira mugenzi wawe mubwire ngo mu bantu bazakomeza kuguma mu bwiza ndimo naje ubwira abandi iby'ijuru ijuru imitima uvuge ko mwahiriwe uvuge ubundi buzima abafite ubune mubasinda tubwire kwibendera nibasha kuturengera abafite ibune mubasinda tubwire kwibendera nibasha kuturengera muri we hari ubuzima hari ubuzima muri Yesu hari ubuzima iyo mbere nimukomere Imana karurukeje munzanira amazi ko numva kazari keje kandi tugomba kwiyakira kuko biravuga ngo nitwemera tukumvira tuzarya ibyiza mu bibago bose nari kubona ayo mazi gute yo mu icupa tubizi wowe hari ubuzima hari ubuzima hari ubuzima iyo nene muriya hari ubuzima hari ubuzima hari ubuzima iyo nene hari ubuzima hari ubuzima hari ubuzima iyo nene hari ubuzima hari ubuzima hari ubuzima iyo nene hari ubuzima hari ubuzima iyo nene nimushake mwongere kuko umushinga wo kongeza tutangiye none Hezekiya 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 inganya amagambo mukubuka kwa utaga uyo ari mwami Hezekiya yoka wirwa koko okay nari kyashimira abantu tugera ngo nataye topic mu ndinde ndaje ubundi ugomba kubwiriza abantu niyo uri mu professeur pedagogy abantu bize pedagogy bagira system bazabatangamo ku azazamuka yagara abantu abona abanyeshuri agiye kuranga akabinjizemo akantu kabasetsa ramutsa mugenzi wawe umubwire ngo kusetse Imana igusetse sijaiona nyingine siku na jana imetowe ufati na leo Mungu anajua sijua hitaji Anajua. zote ninazo arabizi irabe tumudaseka arabizi uyu munsi uri joro ry'ubusabane ntabwo ryoba kubusa hari umugabo waje kugira ngo useke komera Imana amashimeshi nyingine siku na jana imetoweka na leo Mungu anasijua hitaji zote ninazo. Revera online sinzi nimba ariko wavuze nimba ruri muri Australia twariko tusaba ngo revera wa online aba diaspora none bagushize ku mugaragaro naje ndakwiyegereje Australia ko naze munitegure kandi nje n'umuvuduko w'ijuru sinje n'undi muvuduko w'ikindi nzanye ijuru ngo azagerayo hano se nahageze gute niwe wanzanye se maua yote anayapika na ndege wote wanapokea
chakula chao pasipo shamba na ghala. Yeme mwamenya makuru Imana kirasubiza umuntu uri ahangaha. Maua yote anayafika na ndege zote wanga wanapokea chakula chao pasipo shamba na ghala. Abadukurikiranye kuri online ijuru n'amatayo turabakiriye. Hari umugabo uri muri Nairobi yambwiye ngo arakesha ndaryama yitwa Muhasha. Tiye aho uri ndakwakiriye. Itaza kubinyenda muvana ngo sinakuvuza. Hari wakuvuze ntarakuvuga. Mwene rayo matenga se no kuvuga gute ngo bishoboke. Ijuru ko ryatuvuze twese. Uko abandi ngo uko atatuvuze no bamenye mwese habe na Yesu utazasubiriza abantu bose cyari. Maua yote anayafika na ndege wote mana we wanapokea wino chakula chao pasipo shamba na ghala. Umuntu ukimbona bwa mbere nitwa Matayo nta mahizi muhoza. Christophe ayo yose nayanje nagiriwe umugisha umudamu nu mubi Imana yagire neza nanje yaranshumbushisha kandi ngushumbusha ishumbusha neza. Uzi gupfusha umugore yarangiza ugashaka undi wa kabiri. Waramenyereye matalite zuwa mbere utazi ukundaje abana boko badata bukwe ukundu bitaba byoroshye ariko ijoro riramuzuminga ahura na size y'amatayi. Baza abantu mbira gutya ngo gena mwivuga butuma akamambwira nimekwisha tayarisha vitu vyote. Imana nawe igushumbushe nubwo utapfushije ariko igushumbusha ibindi. Yana baramukije mukomera Imana amashikandi mwakiriye. Aha ya ariko revera Parika uvuye ku igreja Israel abaye umwari mu byarake tacho tuzavugana umuganda nurangira turaza kuvugana kuwa gatatu topike yari yayindi n'ubu ni yayindi. Hindukirana mugenzi umubwire ngo kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. Ibyiringirwa ko bitabura ko Abaheburayo igice 11 umurongo wa 4 ari wasoma bonyine. Hebrews chapter 11 verse 4. Komaragira ni mumwe nyine muhamwigase. Nino wabonye dusomere. Kwizera niko kwatumye Abeli ahimana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Ni nako kwamuhaye guhamywa kwari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo yari meza. Kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Amen. Namukiriza abantu babiri mu cyubahiro cyawe ubabwire ngo kwizera ku bikorwa kuja kuvuga uriho kandi udahari. Kubwira ayo magambo atatu. Ijambo rya mbere, umunsi uzakora ibikomeye Imana izagukorera ibikomeye. Ijambo rya kabiri, ibyo wakoze n'ibyo biza bivuga kuruta uko waremwe. Denye unafanya kazi unayotumika
inaongeaka zaidi ya maumbile yako. Gasubiyemo kararyoshe. Isi ntishaka barebare kuko baje ntibatunguranye ku isi, ariko Imana n'isi irashaka bakora. Habe naje abo nkeneye abakora. Bibiliya ikavuga ngo nzaha umugisha amaboko akora, adakora uzayahunga. Bibiliya ikavuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Icya gatatu, iyo warangije gukora muri izo faze zibiri, ijuru riza riguhamya, rikaguha amateka nubwo wowe utagihari, ukavuga kandi utagihari. None ga Imana yandumye kuza kubabwira ngo nimugera kwizera gukora, mugihe mutazaba muhari abuzukuruza abantu bazavuge ngo Pastor Ben yari umuhimbyi w'indirimbo, yari umupastori, yayoboraga neza, yegeranye igitaramo. Ubwo navuze Pastor Ben sinkwanga, nawe ndagukunda. Imana tizi promotinga abantu badakora. Iteka ryose nugiriye reko ryo gukora, warangiza ugashira mu bikorwa, Imana izatanga post, izashigikira icyo watekereje gukora. Uitwa kwa Samueli mwana wa Elukana, ulitokana na mama yake. Ntabwo ari Samueli. Samueli yarataraba, ariko plan ishuri ya mama we, hapana baba yake. Isona arangara, wewe wa mudamu urahanga, nawe wa mukobwa uramuhungu uraha, tukarangara. Uburangare ni indwara ikomeye cyane. Misala tanda, Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Iyerekwa rye rirazamuka neza, ryinjiraho umugabo wiwe atatekereje kwinjira. Abandi nibananirwa gutekereza bagakwitamo aho babonera igisubizo, wewe tunanirwa kwatekereza. Ukumwatekereje kuza hano hari igisubizo. Ndakurahiri nta muntu utekereza biraba ngo nimushake kumenya ibyo Imana ishima. Ndimumenya gushaka igitaramo no kukibamo no kugikorera no kumva ijambo ry'Imana. Imana ngo iceceke ku buzima bwanyu, never ndiziceceka. Kuva ntangiye gusenga mu bibogobogo imurenge, kuva ntangiye kwisenga ndayizi Imana. Ibintu bitatu janye na Samuel: kwizera, gufite imirimo. Nimuheze Imana icyubahiro, nimukomere Imana amashyi menshi cyane. Isambere no kumenya ibyatuye ishiro. Igihe utaramenya ibyatuye mu buzima bwawe, ntaho uzabimenya. Nutangaza ngo isi zakumenyera ibyatuye, wawe uzaba upfuye. Nutamenya ibyatuye ku buzima bwawe, ku buzima bwawe. Nyamwiza ntazagutekereza ibyawe. Nimba ari muno yihangane uko nimwiryashe, hari ikibazo se ahubwo ugize amahirwe, nimuzamura ibiganza. Yemwe muri mu kwitekerezaho, kanishararuke kubimenya nibwo buzima fitama. Nuwiwe n'abantu waje umva Imana we ni na agenda. Tisa kosi la tesi pe passer. Kubimenya
muregera tange haleluya mvuga ibindi nimuvuge ngo haleluya Haleluya. zama hey Hey. ibyari byapfuye nibi bene bari bakoze ibindi bitatu barya amaturo nabi economy barayise kandi nta kintu kigoye gukoresha economy nabi n'ubundi iyo bagushize muri finance y'igihugu ukarya amafaranga baza uzuruhukira muri gereza management hindukira na mugenzi wawe umubwire ngo uzirinde gukoresha ubutunzi bwawe nabi murebe sikona baheza ubutunzi mwarangiza reba mugenzi wawe umubwire ngo jilinde sana hesita kubimenya nibwo buzima yaya Bisama uradashira. economy esanta bazikoze sabubi nayo mukazuye natunurura aravuga ngo ibintu birapfuye ariko nabuze umwana Imana yazibishinda ariko hari ibyapfuye iwanyu mu muryango uvukamo nta byapfuye mbivuga se ninde utabizi habe n'ubuzima bwawe nawe urabizi icyo ni icyambere kigira kabiri ngo bakoreshaga abakristo ngo wanawafanya dhambi za usherati mumumenye mumwiyeke uyo shetani enda Adamu na Eva bashagireka nabuna kitu ya ngiye gutanga haleluya zibiri zikwereka ibintu bipfuye niho ufite umuti nimuzamura ibiganza abakiyafite amaboko nimuvuge ngo haleluya Haleluya. haleluya Haleluya. ya uliniumba nikuabudu Uliniumba nikuabudu. Yesu uliniumba nikuabudu. uliniumba nikuabudu Uliniumba nikuabudu. ya Yesu uliniumba nikuabudu. uliniumba nikuabudu Uliniumba nikuabudu. ya Yesu uliniumba nikuabudu. ibintu byaryoshe inakora ko Imana byaryoshe neza cyane vitu vimepata msosi yakora kwa Mungu msosi kabisa nta bindi birungo Yesu yabaye ikirungo cy'abantu bose batuye ku isi ni salala ngayasi icyagatatu yewe jambo la tatu icyagatatu ingalasika sobana Imana iduheza abanyafrika bamenye ibyapfuye mu buzima bwabo batangire kumenya abantu babijana nta yandi makuru ni mu bijana ishiro ni mu ijambo ry'Imana icyagatatu Apostle Ngarambe jambo la tatu hana aravuga ngo mu nzu yawe wanzibyira ariko nuyifungu hari ikintu uzubigira ku Mana ntigira isoni kuko ndazigira yarangiza ikavuga ngo ahubwo n'uyu nashakaga yeme nimureke tugumukana Imana uzamuka ishiro ukora ikintu Imana yonyine ivuge ngo nubundi nyine naba bari bakenewe namukiriza umuntu umubwire ngo aha waje ni ishiro uratahana igisubizo uyu munsi wa none igisirimba sha Mama Ana alipanda shi Mama Alipanda shilo ili aombe Mungu wampe mtoto. Mama Ana Alipanda shilo ya ili aombe Mungu wampe mtoto. Mama Ana mama Ana alipanda
uitwa kwa Samweli mwana wa Elukana, ulitokana na mama yake. Uitwa kwa Samweli mwana wa Elukana, ulitokana na mama yake Ana. Mama Ana anipanda Shilo ili ya nimusamure bikazi, nimusamure we. Haleluya. Mungu akafungua ibikorwa byo kwizera iza bituma Imana inyeganyega mu ijuru. Havuga ngo nakuja haraka kufungua. Ntabwo ari amagambo menshi, ntabwo ari Icyongereza, ni kazi ya Imana. Na singala la tatanda warangise ngwaravuka. Kuvuka ni kimwe, kuzuza umugambi n'umuhigo wahize ni ikindi. Ntabwo byoroshye muri retare yo kubona umwana warangiza icyo wavuze ukagisohoza. Nubu hariho bamwe bafite bavuye Uganda, bafite amadeni yo mu rusengero basize Buganda. Abandi bavuye muri Kongo, abandi Burundi, basize bahize. Nubu barabakurikiranye yanditse mu gitabo. Hindukira mwene wanyu mubwire ngo sintayo wasize. Icyo ni nk'icumu. Nimushake ndimuhindukirane ariko umutima ukora kugira ngo wararisize. Kata pomola mambo kisikaso de tracheni forme carte de bande. Ndanezerewe matari Mama Ana. Nimumve, nimusamure ibikazi, nimuvuge ngo hey, haleluya. Nikanga sangaya ningalatanda rusulunga batasoya rivao pesisi egao masika. Aye, j'assiste fils qui peut passer. Warangiza musigayo. Hari ahantu nabasize kuwa gatatu. Hari amajwi, hari n'ijwi. Kuna masauti na kuna sauti. Amahirwe iyo wamenya kwicisha bugufi, abakubanjirije muri tere baza bakwigisha uburyo wahitamo neza. Hitamo neza, hitamo Yesu, naho Satani we n'umubeshi iraje Imana kandi igihe Imana yarenye umuntu yaramuhaye ibimukwiye. Ariko abantu baza batakana urusengero, Imana ibaheze kurama muzamutaka neza. Imana ibaho umugisha baza bataka urusengero. Hakika ya Mungu uzuna kurikira kuri online kwavuga ngo kanisa hili kabisa ni muzamu dorishari ni muzamu ni mukomera Imana mashi wamusigayo. Aho yasizwe hariho umuntu mu buzima bwawe, ntukabura umuntu. Reka mbege hayi kofi we maishani mwako Mungu akupatie mtu. Wabona abantu bakagucanganyikisha ariko umuntu kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo. Yatanze abana, yatanze umwana. Kuva uyu munsi wa none muri iri joro ry'ubusabane Imana iguheza umuntu. Hayirala sanga nditangaje ku mugaragaro kumanywa Imana iguheza umuntu. Kuwa kane nahuye n'umuntu yama ambera ikiraro kintu narimbaza imisi isengera. Nuko ndabivuze kuko ni byiza. Narimaze senga Imana uzankingurira umuryango nzabona gatuti kumushumba witwa Julien Kabanda nzakagereho. Ndasenga imyaka 3 yarishize ndiko senga. Imana impoza n'umuntu yamambwira ati yewe tugende hariya tuje gutarama. Naho Imana ndasenza uyu mugoroba Imana iguhasa umuntu.
washika gutya. Icyantangaje naje nama nigira karume nugera ahantu ntukabe kazitereramo uzitora. Nama ngenda gahoro gahoro ngongere kuri ku muryango hari abaproto kuva natangira kugenda kwisi nabonye abaprotokole ahantu hitwa Rubumbashi no muri Zion Temple kwa Dr Paul Kitwaza haba protokole baza bakujana ukazugera ngo wageze mu ijuru kera utaragerayo. Na hariya no hari abaprotokole bakakujana ariko mana we na habandi yewe dufite amavuta y'ubupasiteri, dufite amavuta yo kubwiriza, dufite amavuta y'ubudiyakoni. Aho kugira ngo ufate umurimo umwe ukuri mwama wicara n'akazi wanyu ndakukora. Nawe ubwa warangije ishuri ntuzi ugashaka no kwihangira imirimo ntiwihangira imirimo. Guhinga inanasi ntiwazihinze, ibijumba ntiwabihinze, ibirayi ntiwabihinze. Aho niki kindi ibitunguru ntiwabihinze, niki kindi akabemba ubunyobwa ntiwabuhinze. No mu rusengero riye ibintu byose ni swata. Sirama gasirimba sha. Gwiro. Muka aratambuka mukozi w'Imana. Mushomba hari yambavuga ngo yiwe ngo mbonye umugabo nkunda we yashitse kitaga namakubita ku mutima. Umuntu akakubwira ngo aragukunda ni musamu zamura ni batashari nagiyeyo ni wowe wagiye se zamura ni muzamura ibikaza ni muvuga ngo haleluya. Uzubwiriza bose bahagaze natwe twamenyereye bavuga butu baza bakuzamura ukavuga ibintu utarufite. Na uzikubwiriza umuntu akaza kureba gutya mugasa nkaho mwarakoroganye yamavuga ngo protocol muzani Matayo. Come here quickly. Ni musamuri bikaza. Konda shima Imana. Ico usengera nico maze imisi usengera. Uhumure. Nubona umuntu arakikugezaho. Tikane abantu ndahanuye uyu mugoroba w'uyu munsi wa none. Imana iguhasa umuntu. Ni musamuri bikaza. Haleluya. Sema hey. Asangala la salo. Ampeze minota 10. Iyo baguhaye ahantu wasengeye. Kana guhaye gatuti. Abakinyi yagiye gukubita kufura. Azayipanga neza. Ikamigenda neza mu nguni urushundura ukabona ko rugira gutya. Mu minota 10 yampaye navuze ine nimusingiriza microphone ambwira ngo komeza. Vuga 15 arambwira ngo Matayo komeza. Vuga 25 Matayo komeza. Arahaguruka ati ko murumva kuko ubu butumwa yazanye nari mfite topic nzaganira muri Alone ku cyumweru ivuga ngo iguhaye ihumure. Wareka kuyumva nzayivuga. Naho iyo topic Imana yanzukije mu ijoro ryo kuwa gatatu iramzutsa tuvuye hano mu gitaramo saa 8 irambwira ngo umva ijambo nkubwiye ugiye kandi kubwira abatuye isi n'abanyafrika n'abanyarwandakazi uganda ubabwire ngo mbahaye ihumure. Ku cyumweru muhandindire ndabwiriza ndasengesha Imana niguha umuntu azakugeza utazi. Reka kwirengagiza umuntu kuko umuntu ni w'agaciro. Nimba ubyishimiye komera Imana amashi kandi Imana iguheze.
arakanguka ngo irukakira kwa muzee alianza kazi. Urimo kwirukankira ninde banza mu bakubanjirije mu bikorwa, habe no mu buyobozi bwa government ababubanjijemo ni basiniya, uzugenda ubegere bakubwira ukundi ikorwa kiza gikorwa katika huduma za kanisa, bakwigishe ibintu by'ubucuruzi turabimenya, habe no kucuruza inyanya turakamenya ukundu baza bakira ba customer. Genda handu bagukora seminaire ukundu baza bakira baza batanga customer care. Inyanya ushobora kuva ku nyanya ukagira iduka ukazuja Dubai ukaja kuzana za gypsum. Warangenda kandi aramubwira ngo ntabwo naguhamagaye. Gypsum ndi muzizi ziraza zubaka ama plafond bano tungutu twa triplex. Gypsum zaziva mu Butaliyani no muri Dubai, nizo nubakishije itorero hariya ngiye gushira mu online mu misinike. Ngo bizagenda gutaha ndi mutoya se, nacitse no kurukima, mfite imyaka 46, mfite diplome zibiri. Kagira na Yesu ruta byose ni muzamu, nacitse no kurukima, zamura ibiganza nimukomere Imana amashimeshi. Samueli maraza kandi maja kwa Eli akauliza Eli, mzee umeniita? Aramubwira ngo sinaguhamagaye. Ngarogenda kandi ayi ubona umuntu wakubanjirije aguheza imiyoborere myiza, ikindi cyo kinyesha cy'abatunze kwizera. Nubona umuntu ibyawe bizatungana, nubona umuntu uzagera kure, nubona umuntu azagusobanura ibyo utazi. Ndasenze uyu munsi wa none Imana ya Isiraheli nkorera niyo ukorera iguheza umuntu gusa, ndacyari ku muntu. Nimukomere Imana amashimeshi cyane. Sauti katokea, aramubwira ngo niyongera kuguhamagara umubwire ngo karame mwana, amufunguriye password, umugaragu wawe ndi hano. Nimumva bakuru y'ubwami bw'ijuru, icyo utazi uzugiheshwa n'abandi. Twese twagiye mu ishuri, jaho nakuriye ishuri rya mbere twize, ntabwo twize gardien. Twagaza twama twinjira muri kwanza primaire yina bana seo, kandi twagaza twandikira hano, niho twagaza twandikira. Nta mapipite yaje nyuma, ukama wandika gutya ikayimwe ikabirarangiye. Ariko Imana itugirira neza, nubwo twari mu cyaro iduheza ubwenge n'abatwigishije. Nigishijwe n'umugabo umukozi w'Imana Pastor Yohana, no wanigishije ubwenge mfite muri uyu mutwe, ni wafunguye password, menya kwandika menya no gusoma. Ahari n'abamukomokamo atuye Kacyiru, Imana imugirire neza, ni mwalimu wangu akiza yaranigishije akora ku Imana. Barangiza aramubwira ngo naguhamagara, hari amajwi wumvise ariko harishwe. Ndasenze uyu munsi wa none amajwi amazimi isaha gusakuriza Imana imanurijwe, kandi iryo jwi rikwinjize mu gisubizo. Abaye babyumva nimukomere Imana amashimeshi cyane. Siku hiyo ni ya shangwe na furaha, waaminifu watakapo pumzishwa. Siku hiyo ni ya shangwe na furaha, waaminifu watakapo pumzishwa. Wagonjwa wote watavikwa mili mipya isiyo na mili ya magonjwa. Wagonjwa wote watavikwa mili mipya ya magonjwa. Wagonjwa wote watavikwa mili mipya isiyo na mili ya magonjwa. Kwizera kwa kabiri nababwiye no kwizera kwa gakiza. Yesu ngo arimo kugenda mu nzira, hari umuhungu witwa Zakayo, ibintu bitatu byiwe ngo yarimenye, amenya ko ari mugufi akajitambua kwamba yeye ni mfupi. Ijambo rya kabiri ngo yurira igiti. Yesu aravuga ngo uyu mutipe agiye kungeza ku musaraba giye kitaragera, ngo shike nukora ikintu Yesu azavuga ijambo. Ndasenze uyu munsi gira icyo ukora
ijuru rigire icyo rikora. Wa mugore ngo wari ufite ideni, imbaraga za Isiraheli zakoranye n'umugabo we, ngo ariko asiga amadeni, ngo ahwanye n'abana babiri. Mu busa naho butari igisubizo, ariko gipfuye kuba gihari, hazakenera umuntu kugira ngo avuge ijambo. Abwira Elisa ati mfite ikibazo kandi ndawagikemura. Sikiliza habari. Ayi mana duheze umuntu, mana umva umuntu kandi neshwa hano kwizera Yesu niringiye babasize umbatiwe n'umukiza unkunda Yesu ntabwo bafite. Ngiye kurangiza. Neshwa hano kwizera Yesu ni salate salabandalo babasize umbatiwe n'umukiza unkunda Yesu ntabwo bafite. Hey data we Yesu seruka ku bwoko bwawe kandi uvuga ijambo. Vuga ijambo rimwe mu buzima bwacu ritubera impamba n'ihema. Vuga ijambo rimwe ya ubuzima bwacu mana we ritubera impamba mana n'inkomezi. vuga ijambo rimwe Vuga ijambo rimwe ubuzima bwacu ritubera impamba n'inkomezi. vuga ijambo rimwe Vuga ijambo rimwe mana we ubuzima bwacu haleluya haleluya ritubera impamba n'inkomezi. vuga ijambo rimwe Vuga ijambo rimwe Mwami Yesu ubuzima Mwami we bwacu Mwami we ritubera impamba n'inkomezi. vuga ijambo rimwe Vuga ijambo rimwe ubuzima bwacu ritubera impamba n'inkomezi. vuga ijambo rimwe Vuga ijambo rimwe ubuzima bwacu ritubera impamba n'inkomezi. Vuga ijambo rimwe ubuzima bwacu ritubera impamba n'inkomezi. Vuga ijambo rimwe ubuzima bwacu ritubera impamba n'inkomezi. vuga ijambo rimwe Vuga ijambo rimwe ayiwe ubuzima bwacu ritubera impamba n'inkomezi. Zakayo ururuka uyu munsi wa none agakiza gatashi wawe. Ndasenze isengesho ry'ubu busabane kandi rikongana ku musozo. Imana ya Isiraheli idakiranirwa ijoro rigira neza kuba wageze hano ukicara ukageza aya masaha, habe n'uwatashe wese. Imana ya Isiraheli ivuga ijambo rimwe. Arancokoje sente kandi izanye ibindi bintu. Haje uturirimbo kera two kuganya kandi nitwo dutuma Imana iza vuba igatangira kuvuga amakuru. Twagaza twicara nko mu mahombi ku kiwasho, wumva hariya nko mu nguni umuntu akaririmba uturimbo two kuganya, undi akaririmba hari ukumva umuntu aravuze ngo sikia umva amakuru. Yohana ni igisirimba uturimbo two kuganya. Ila setas wira bandu ikie yegerera langize miryango yayigulwa itulindirire otuyingire yokoko Tukaimba nabo bamalayika imyakura langize miryango langisemida bino itulindirire ituyigirire ana we tukaimba nabo
imyaka imyaka icyanya kinini icyanya kinini cya tukarengeziwa ziwa tugende kurundo gahimba tugaimba nabo malaika imyaka n'imyakura tugahimbe barye tugaimba nabo malaika imyaka n'imyakura nagize imiryango yagize iragoya iturindirire batuyingi tugahimba wa tugaimba nabo malaika imyaka n'imyakura tugahimba data we tugaimba nabo malaika imyaka n'imyakura tugahimba yaya we tugaimba nabo malaika karege yawe imyaka n'imyakura kadona nawe tugaimba nabo malaika yeshile nawe imyaka n'imyakura kibongi nawe tugaimba nabo malaika ayayaya we imyaka n'imyakura bishop masengo we tugaimba nabo malaika imyaka n'imyakura pastor bonika bawe tugaimba nabo malaika yabeni we imyaka n'imyakura tugahimbe kofi we tugaimba nabo malaika imyaka n'imyakura tugahimba we tugaimba nabo malaika imyaka n'imyakura tugahimba tugaimba nabo malaika imyaka n'imyakura tugahimba yayaya tugaimba nabo Wila. malaika imyaka n'imyakura tugahimba tugaimba nabo malaika imyaka n'imyakura tugahimba tugaimba nabo malaika imyaka n'imyakura tugahimba yayaya tugaimba nabo malaika imyaka n'imyakura tugahimba yayaya tugaimba nabo malaika Wila. imyaka n'imyakura
mukiri maso nimuzamure ibiganza mureka dushimire Imana mu mashi menshi n'impundu nyinshi ntimuge agashingura cumu nako tata mwamenye amakuru Yesu yamabwira Zakayo uyu munsi ni wawe yashyize akora kibali Zakayo we ariko urebye capacity y'amakosa Zakayo yari yakoze Yesu yari kwinjira kwa Yesu reka nkubwire capacity Hema sova tugiye gusirimba amagambo yose yavugiwe hano ariko umukozi w'Imana Apotre Ngarambe tukeneye ubuhamya kuko ngiye gutinda hano iyo amakosa hakika ya Mungu hanyuma jawa naravuze ngo turava hano saa moya ndava hano saa moya gutya niyo ndivuve mwana gutya ndi kandi Imana ikomeze ikora igitangaza nimumve abantu banze kwinjira iwawe hari umugabo utazunanirwa kuhinjira Ibyiza yawe we mutima umenetse kwiye kurari wawe ariko bahenje nibeza ye nimuzamure haleluya mugasubiramo kofi ako kari